¿Qué pasó? Tía, cliente habitual, tenemos aquí. Oye, ¿qué era? ¿Qué? Va, pasa, Oliveira, vai. Saluda a callejero. Saluda a cámara, hombre, saluda. Veña. Por cantar vas a ir ao xiló? Procede. Cachina, japonesa con calderas. Cachina y japonesa. Con calderas. Japonesa con chile. A brasileña no, ¿no? Con todo. Con todo sabes? Sí. Procede 14. Aquí o dono debe estar contento con este cliente, ¿no? Este deixa aquí 100 euros todos os días. Joder, que sorte, tío. Un completo, polo menos, non? Ten moito aparato reproductor, mira para aí. Ah, que sí. Depois, o segundo habitual é o da dereita, este de azul. Que? Ah, vale. Ese é o habitual. O señor Pato, non? Que non quere ver... Ese é... Non quere mostrarse na cámara. Un rango moi alto, non quere que deixe a súa cara. Ponlle así... Distorsiona ya. Bueno, este é o parteiro. É da fora, pero... Sí, causa máis impón, non sabes. Aí o cliente. A ver, que non se escapa. Pato, señor. ¿Por qué te escondes de las cámaras? No te escondas, es lo habitual. Te hemos cogido, Pato. O portero. Nunca eres de estas cosas, Casi me carga, pero bueno. Bueno, as instalacións están moi boas, non? Este é el boi. Este é o boi. Hola. Ir vai ver. Pero non salta. Que é o cliente aquí. Cliente. Hola. No grabo. Ten familia, fillos. Está casado xa con cinco mulleres, sabes? Quere que lle dea polo cu, por realmente, vamos. Aí vai o boi. Cuidado. Las Bermini, estas son as vistas ao mar, preciosas. Juan. Fala de aquí. Ese deixa 50 euros todos os días, eh? Non deixa tanto como a mí. Tema brasileña cansada. Depois está Santiago, Santi que deixa. temos a Santiago que ven os fin de semana. Aí está Santi. Santi, saluda. Que quere montar a instalación do seu puticlub con luces Mira, de color. está improvisando. Mira, temos unha persona facendo acto nestes momentos, se queres gravar. Casqui! Un cliente habitual. Sí. A mí me pone. Non se ve. Cabrón. É un after destes. Hijo de puta, cabrón! Como podedes observar, este quer nos cerrar o garito. Vete arriba. Este botámoslo fora, ese chaval, mira. Que Mira que cara de malo. Cabrón. O parteiro xa que xe pegar non se cata a veces. Aí vai outro. No, cabrón, que escapou. Que volve. Aí, chamada a policía. Ora foca. Estás grabando? Ali hai moitos. Vai, irei parándolo, porque sigo grabando, digo que... 4 minutos. Portanto, sexual físico. A verde no. Juan!
Juan! Mira, chamamos ao técnico, vai nos cambiar a iluminación. Ese é o técnico, é privado. Que este non se ve nada, chaval. É un ladrón, cobra moito por hora, é que non vemos para un carallo. Toma amarillo, amarilla, que verde xa de buxón. Verde non, aquí este non se ve nada. E ahora? Mima, eso está fundido que saltou todo. Se hace la luz. Oh, coño, Oh, mola. deixei. Non é máis amarillo. Amarillo. Aquí estamos cambiando as luces ao puticlub. Fala máis desse color, que é mellor. De que color? Amarillo. Amarillo, Oliveira. Ah, quedaba mellor o rojo. Claro. Que? O mellor vai ser este, cando se abra. Sí. A ver, que xa foi, saca. Que aquí xa están facendo promoción do seu, Promoción, cando se Bueno, termine. está en proceso, Este cos cables ao aire, vai ser sin papeles, con música de fondo, a todas horas. pero isto vai ser a hostia, lá. Sí. Isto rompe pista. Vamos facer a competencia. A mellor que haxe. Onde vai aquí aquilo entero? Aí está aquí Muñiz, o técnico reparador. O frío, me cago na puta. Non terá fundido, Con xente así dá custo traballar, Ramón? Aí está. Aí, un profesional. Expertos montadores de puticlub, nós só montamos puticlub. Nas casas de eso. Algún piso destas de acompañantes É só prostíbulos de luz. Nós non queremos mariconadas. Plan esclavitud. Hotel, mira para arriba, hotel. Este quere acabar con toda a mafia do prostíbulo. ¡Oh, cabrón! Que feo, que tirou un profesional así. Un porcelanato. Non grabáchelo. Soy duro. Que viene pa' aquí, que se ve. Pa' aquí, vente pa' aquí, vente pa' aquí. Vas pa la cosa. ¡No mataste! ¡No mataste! ¡No! ¡Me están dotando! ¡Me están dotando! Fabián, non te resistas, vai xos contadores. ¡Qué luz! Toma, toma. Toma, toma, toma. Que pago seguro. Acabo de ter un desgarro nada. Bueno, acabas.